Ka Maqelepo ke a o dumedisa ntate. Kgotso ntate. Kgotso ntate. Ntate ma VIP a utlwile ntate. Ba bile ba tsebile motho mo utlwa ka hlokahala tsela kapa ba tsebile ho kgethetse ho bapala karolo e kgolo haholo mohlomong committee ena e teng hana jwale ka hare ho VIP e leng ya ho tshwara lekala la communication e leng ya ho tshwara lefapha la communications. Ntate ho bile le kgea e kgolo tabeng tsa dipolotiki ka hare ho naha Lesotho eo le wena o leng pake ya ona ya hore ho tloha dilemong tsa ho kgale ke ha ke tsena ho tloha neng fela fitla ha tsela re bua le wena e bile kgea eno ba kileng ho qhalana ha dipolotiki ya hore ho bile ntho e ka bitsang a lack of communications between lona le baetapele ba dipolotiki ba kgethetsweng pele mane ho etella setjhaba pele le setjhaba sena se tlase mane ne yo ka ibontsha ntate bothata bona bontsha qhalile mekga e mengata dipolotiki lona le BAP le bona ka re haeba it's a challenge le tloa le ipota ka e bothata ba mfuto tabe e re yananelang ka matla a maholo ke a hore makgotla a dipolotiki a nka matla setjhabeng beng ba makgotla a dipolotiki ke setjhaba e leng hore diqeto le tsamaiso yohle boemong bo hodimo ya makgotla a dipolotiki e tlameha hore e buisanwe le setjhaba mme rona ba BAP ho bontsha hore mokgahlelo o hle go nkela hodimo haholo re tlo sebetsa jwalo re se re entse di structure rona ba BAP mme di structure tse nono di kenyeletsa mafapha a radio mafapha a television mafapha a di social media mafapha a di website mo re dumelang hore mekgahlelo yohle ya setjhaba ho latela ka dithasello tsa yona re tla khona ho bua le yona mafapheng ano kaofela empa e kgolo hape le bona re tlo ba fa monyetla hore ditaba tsa bona di fihle haholoholo mo etapele di tla ha tlase mane setjhabeng ke gona motho a ka ipotsa hore ha o ka taba tsa di fihla haholo mo etapele di tlo fihla ka tsela mofuta mo etapele ho bona re hlokomela ntate o tla fumana hore ile ka re bontshitse nakong ya mohlaka ba di bontshitse nakong e ketang ho feta hore ditaba hona motho ma ka tla ho lafta ho fa ditaba ntate Maqelepo ba tla go di so mo etapele ba di fumana ga di fihle mo etapele lona le BAP le tlo etsa buang hore le bona hore ditaba tsa setjhaba di fihla ka pela mo etapele tsela ntseng e tlwaelehile e kgolokgolo ke ya hore ho qalwa mane makaleng mme mane makaleng o tla fumana hore na le ditho tsa BAP ebe molaetsa wa tsona wa feta ya lebatoweng ha o tloa lebatoweng wa feta o tla komiting e kgolo eno ke e tlwaelehileng ya bohlokwa fela ke hore re bone hore e hlile ya sebetsa ditaba di tloa mane di be di lo fihla ntlo kgolo ka pele mo etapele a ba di tsebe empa tse ding hape tse re batlang ho di etsa ke ya hore ho na le hore ka dinako tsohle tsamaya ka channel eo motho mane motseng mane a kgona hore a bua le moetapele a ka kena website ya rona a ngolla moetapele mohlala fela ha re tlile sebokeng mona takatso ya rona ke ya hore moetapele a ba sa ntse a tseba hore na diqholotso tsa tikulo ena ke difeng re buletse monyetla hore setjhaba sa moo se ke se bue le yena pele a tla mona re ba fa monyetla hore o ko bueng le moetapele le batle hore na ka tlo bua kang ha ta ho lona ka tlo sheba ding. Wow, this is nice. Ntate Maqelepo ke taba tsa bohlokwa mme ke sa fela tsa ba yetlo taba tsa bohlokwa ntate ke kgola motho e mosotho ka tla mo tseba go na tshebelo pele ya lona ka lekgotla la BAP lekgotla la BAP tshebelo pele ya lona ke efe batla ho thea lekgotla jwalo ka re se re le theile hona jwale le tla phela le dilemo tse lekgolo tse tlang mme lekgotla le jwalo hore le tle le phele le mo tse lekgolo tse tlang le tlameha hore le thewe hodima metheo e tsitsitseng haholo re be le di-value tse setjhaba sa BAP kaofela se di tsebang ebile se di ananela se itlama ka tsona e ka ba tlhompho tsamaiso hore na ha le kene mesebetsing tlasa lekgotla la BAP le tle le kganne ditaba jwang empa ntle le mono hape ka pusong re batla hore re tlo etsa bonnete ba hore ka pusong jo kgolokgolo ke tsamaiso e ntle ya puso re batla ho tlo thea tsamaiso e ntle ya puso e tla ananelwa ke setjhaba sa Basotho kaofela. Okay da ha o bua ka hlompho ke gola ke tle ke re fela motho anyana ke re mo ntse ke batla go tlatsa ke moetapele ha ntate ke motho a hlompha ke motho a ikobeditseng na bona kaofela mme ke rata empa taba ya mofutana ka la fela la go ruta batho ba lona ka pastor se se morao ke rata le taba go hlokwa ntate Maqelepo o bona go kgatisa mosebetsi o hlokwa ga go kgotlela BAP ntate o bohlokwa se reng ho wena ke taba e kgolo haholo ntate mme hona ho bontsha hore moetapele wa haeso le ditho tsa lekgotla la haeso hona le ntho e ntle e ba e boneng ka nna empa nna ke bona e le qholotso e kgolo ya hore hohle ke le motho hohle mo ke fihlang ke rate ho etsa mosebetsi o tswileng matsoho ho sa tsotelle hore na ke bokgethwa ke bohlanka ke mona mo ke leng teng ke rata ho etsa mosebetsi o tswileng matsoho o thabisang pelo ya ka o bileng o thabisa le batho ba ntshepetseng ho ba position eno re ba motho ka ba BAP sa ba sontse ba tse monate ke gola mohlomong qetelong ha re se re ha ba ya qetelong go gona fela molaetsa o ka fang Basotho se ba hlatswe ke tshepo ntate tsa dipolotiki Basotho ba sana tshepo hang boholo ba bona bile ba itse go 2020 wa sa go kgetha molaetsa o ka fang Basotho ko fe ntate hona tswe molemo o bona ka la BAP le ka ona ko fe o ka kgothatsa Basotho ka hore ke rata hore ho Basotho ba hlokometse hona jwale nakong ena e thata ya COVID-19 hore puso ka hara naha ke yona ntho ya bohlokwa haholo hore o tsebe hore na bana ba hao ba ya sekolong
hore o tsebe hore na ha o kula o tla lokwa kae hore na o tla kgutla o fodile dintho tseno kaofela hore o tsebe hore na o tla ya mosebetsing hore o tsebe na hona le koloi e tla o tlosa sebakeng se seng e o isa o se seng tsela e tla be le teng metsi a tla ba le teng setjhaba sa Basotho se ithutile hore dintho tseno kaofela ke dintho tse tlasa tsamaiso ya puso mme re ho Basotho hlokomelang he hore na puso ke ntho ya bohlokwa ha kae e le ka mantse mang wa di se hona tjena go bontsha o kgothaletsa Basotho ba dikgetho ka 2020 ke kgothaletsa Basotho ba lo kgetha kaofela ba tsamaye ba lo kgetha mme ke kopa hore ba lo kgetha lekgotla la BAP taba eo ke buileng ka yena ya puso ha hona ntho e ka ba ya loka Basotho ka mona temo ditshebeletso toka taba ya dikolo ha ile fela re sena tsamaiso e ntle ya puso mme rona re sentse re le lehlonono ntle le hore re batla ho thehela Basotho lekgotla le tlo ba mamela ya bohlokwa ya pele re na le moetapele ya nang le makgabane ya tsejwang ka hara naha ena ya Lesotho ya tsejwang naheng tsena tsa Afrika haholoholo in the southern Africa ya nang le tsamaiso ye batsi e tsejwang ke mang kapo mang empa e kgolo ka bona experience eo ya hae re di-institution tsohle tsa mmuso makala ohle a mmuso a tlamehang ho fa Basotho ditshebeletso kgetlong lena a tlo tla ba le botsamaisi a tlo tla ba le taolo a tlo tla a tlaleha ditshebeletso tsohle tsa bona ntho ho thweng ke accountability e leng yona e siko ka hara naha ena ya Lesotho hona jwale ho se mohlanka o ya mosebetsing kgwedi ha e fela ke ba o tlalehela ona fela wa kgola dikgaba tsa Basotho ke yona ntho ya pele e re reng governance re tlo etsa hore re etse ntho thweng capable state e ka kgonang hore e sebetse ka mafapha ohle dintho tsohle tse amanang le boiketlo ba Basotho bo sehlohlolo sa bona ke a good governance mme re na le monyetla ebile re tsho ho Basotho re ntho e re batlang ho e qala e le motheo ke puso ye ntle puso e nang le taolo puso e kgonang ho arabela diketso tsa yona puso e kgonang ho arabela Basotho ke matswela ntwa ka wa ga Basotho ntate taba tse di tleng ha ba la ke tse Basotho bana batla ho dula Mosotho iso o di agabile mohlomphei motlatsi Maqelepo ya tshwereng lefapha la communications ka go le kgotla la BAP committee ntse le teng hona jwale tjenana mme wa agabile o bontse gore Mosotho o etsa kopo ho wena go tsamaya ka 2022 la bona sonya hano se batlo etsa o tsa batlo kena dikgethong tsamaya o kgetha ka 2022 kgetha BAP o kgetha professor Nkosi Mahaho o tlo bona bophelo ba ho fetola kgotso ke mo etla le teng